Menmiji High School along Karbi language athan bangsi Hindi subject ke thanang. National Socialist Council for Karbi Longri Thihekpen NSCKL Okchumphra na songa chairman police arideng kachingnang. Usuka songa hinpen State Election Commission mate Thihekpen SEC aphan thanbang atumaphan BLO FLOR pu kipek konpede jephan pinpuralo kipajirdam. Langkit hipiga jok hanging bridge ado long ka hinudaga jok rat ka matha kisung. Dongka mukam rong supiar lo hemlang kang lumpen kisung ka chichak nang. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timungpi non arjei thai bertang tonpen. National Socialist Council for Karbi Longri Thihekpen NSCKL Okchumphra na songa chairman penpen banghini police arideng kachingnang pon. Police mate Karbi Anglong Raikom Saikhya tumpai pai ni phaing ko rakit thom la pen ni phaing ko rakhi ajo joy pen birta kilong pon mate kiri kuruk pon ahut. Deithor Bapuram Singnara Rongpen National Socialist Council for Karbi Longri Okchumphra na songa chairman Pobitro Soikia mate Pobitro Teron la pen Arya Sangho David Ingti Deithor Sarthing tia rong amekar phanep ingnang pon. Aduntu puthot Dipu Panchayat Koloni pen inud Rahul Tok bia phanta songa long ka cherab du nabang phulo pupang thek bonsi Raikom Saikhya tum kiri kuruk pon ahut nep ingnang pon. Raikom Saikhya tum ki pangdak pon ateng alang tumari deng pen pistol bong thom la pen heliamu muing koi rai silong pon puta pangdak pon aduntu pangdak pon kiri kuruk pon bom ahut hin heli pen ka chiteng kheng pon ahut. Chairman Pobitro Soikia phan heliamu ke rupon tlokajok nona Madipu Medical College and Hospital along silang pon bom puta pangdak pon. Assam Sarkar hinpen Karbi Anglong warlo humchok si school kang hapon je phan pangdak ponda phi kupia the si satlang ang the ke mimidet ma lam the ke klang. Menmiji High School headmaster humson timunga sangho pen ke than pachini pona tengke. Bang thongke brai si osomar satlang ke toka phan ingni dunlo sita inuda bang kubang phita satlang misen ang thek pen ki undun na vededlo. Menmiji High School along than bang ka pen ka siksak Thepik puta batai inspection of school aphan than pachini ponlo lapen kupi kupua sai pen lo ni labang solam the piniar ni anta pleng ni dedlo athi alam ke labang so school ke do rong atok o lapen than bang ka via joksi satlang ang the ke mimi puta thanang pachini dun jong pondet te hinoni lapuan ki sunglo ahut pen ahut Karbi MIL la than bang si Hindi subject ke than anta dolo athi osumar thek nang ji pusi than bang atum chepa duglo Voi fit sita ongdung subject teacher kavea joksi lapuso nang manlo puta timunga sangho pen thanang pachini dun labang so high school kang hapon je phan chinisi thanbang atum la pen te bokterai usumara pia puatum aning oirin tilo the school ke do ronga tok anchot kalisi high school ka charli dun usumara tum katora the pik nang manpu pusi apia puatum che than denti nona mat Assam Sarkar hin pen labang so Menmiji High School ing hapon si ME anchot si paman pon po pusi Assam Sarkar hin pen chisik pon labang so jok than bang atum la pen usumara tumang bong manghu mangram atumon jap ponlo aduntu puthot headmaster timunga sangho pen chuning ripe do pon labang so high school ing hapon pededra than bang nang ke toy pen puthot usumara tuma phan than pon thu sipsi satlang ke pami dunje phan si ke theki dinga tuma phan chuning ripe do pon thu Kheruni pen Joyram Kathar 365 News India Sir বিভিন্ন বাতৰিত শুনিছো যে কেইখনমান স্কুল নাইকিয়া কৰিব বুলি শুনিছো অৰ্থাৎ মিডিয়াত ওলাইছে খবৰ পায়ে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মন একেবাৰে কি বুলি কম দুখ লগা বিষয় কাৰণ অতিকে পিছপৰা অঞ্চল মেনমিজি হাই স্কুলখন বেকৱাৰ্ড এৰিয়া আৰু অতিকৈ পুৰণি স্কুল মেনমিজি হাই স্কুল 1967ত এষ্টাব্লিছ এইখন স্কুল যদি নাইকিয়া কৰে এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব? যিসকল এইখন স্কুল এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে
মেইন কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কেৱল স্কুল মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট বেয়া হোৱা দায়িত্ব খালী শিক্ষকসকল বুলি ক'লে ভুল হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা হৈছে। কাৰণ যিহেতু আমাৰ স্কুলত 9টা পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈ আছে, স্পেচিয়েলি হিন্দী টিচাৰ নাই, ছায়েন্স টিচাৰ নাই, আছামিজ লিটাৰেচাৰ নাই, ইংলিছ ছাবজেক্টৰ টিচাৰ নাই, ছ'চিয়েল, মেথছ আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰে নাই। দুখ লগা বিষয় এইটোৱে যে কাৰ্বি লেংগুৱেজ টিচাৰে আজি হিন্দী ছাবজেক্ট পঢ়ুৱাই আছে। আৰু সেই কথাটো মই আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ আই এছ বিষয়াকো মই অৱগত কৰিছোঁ। তেওঁ চাগে সমাধান কৰাৰ সূত্ৰটো বিচাৰি পোৱা নাই। সেয়েহে মই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে তথা আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ মিনিষ্টাৰ মাননীয় ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইখন স্কুল যিহেতু আজি কেইবা দশকত ধৰি চলি আহি আছে, সেয়েহে এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা কথা চিন্তা কৰি এই অঞ্চলৰ পিছপৰা অঞ্চল বুলি ভাবি এনেধৰণৰ পদক্ষেপ নল'লে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। কেৱল মই এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বুলি নহয়, এই অঞ্চলৰে জন্মগ্ৰহণ কৰা এজন ল'ৰা হয় মই। আৰু এই মেনমিজি অঞ্চলৰ যি দুৰৱস্থা, ইকনমিকেলি সকলো ফালৰ পৰা ইয়াত বেকৱাৰ্ড, গতিকে এইখন বিদ্যালয় যদি বন্ধ কৰিবলৈ যায় তে কেৱল মেনমিজি অঞ্চলৰে যে আঘাত পাব বুলি নহয়, সমগ্ৰ অসম বা সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙতে এই আঘাতটো পাব বুলি মই ভাবোঁ। Usuka mate United Student Union of Karbi Anglong asongatum pai ni phaing korake thomarani Guwahati rong supia long kedo Assam State Election Commission Secretary SCS Pranjit Gogoyari deng thanbang atuma phan BLO mate FLOR pu kepet pon pedet ja phan Pinpura lo ke Bajirdam Pinpura lo long jong pon thanbang atuma phan BLO FLOR pu lapen asai ke pek pon ajok thanbang atum lo ke than pon asai ke oi manlu Osomaratum sitami kinahoka sai nang manlo lapen along penalonga skola thanbang skol ke dam ia bidilang no sita pangjoklo thanga sai abi pinpen sitami polam thehi hui jongpon lasila puson osomara kai ka phalang no inut bahini athanbang atum bidi ka pangjok pon ajok thanbang atuma phan BLO FLOR pu ke pek pon pedet ja phan usuka hin pen chuning ri pedopon Aduntu Chinki Chitan pon at the Assam State Election Commission Secretary SCS Pranjit Gogoi Sitami Kitheki Dinga Tumpen Chinki Chitan Pedo Ponsi Sideng Pon Puputalam Chak Chipi Pon Havar ke hatpen long bomon rong phar 365 News India Sir Nuphan BLO FLO assignment pajok pon nai pura kidam tang por bu nili tum karbe no Thomas Council CM Tuliram rong hang education ya Richard Tobi pani tu pro lo pajik pon lo sitame alang tum sanna da sai geng poni tum elong delo the side of the pini to hati rong supi elong kedo Assam State Election Commissioner Secretary Pranjit Gogoi deng pen bang sop in pro alo pajik pon lo lapen bang sop tha prajin pen jingma jing sai si side deng pon pu sini tum phan ini alang lim pen lam jangan si pon Patumi porphai troxi ra chite malom penarve ki jangke the parpe ga jok langke the hearing tang ra ga jok lakhakre troxi so chengthenta constituency ke parlo rong mongwe hawara long diopania lang roya long hanging bridge adolong ke henuda ga jok lunse timunga rong langherang singnara rong pendang lok rong kep so siara da tum kamatha kisung halada gara da tum non ke do bom local MEC sangpi ka cherong pp la pen MLA dorsin rong hang anparta Karbi Anglong Tenmas Council CM Dr. Tuliram rong hang phan prabjin pen bangso ke henuda ga dolong Kaselam PJ phan si chuning pon athe hala dak rong kep so siara da tumke osomar school ka chetoy dunjia ka siksak pen danglok hithi kulat ke dam ke bangji ka siksak hipik an lasi prabjin pen labang so dolong hikim pi pon jia phan si hala dak ke do rong ke barong ara da tum non Karbi Anglong Tenmas Council ka chari bom ki thi ki dinga tuma phan chuning pon rong mongwe pen dilip tok bi 365 News India
Nijang Karbiang Longarlo dongka mukam rong supialong pedabada por phai hini mate. Thiang prin prilia por malom RV ke thepar pega jok dongka mukam municipal board angkang ke ongdunga rong hemlang kang lum eda jok rada tun ki sungpen ki duke thak pendang lok sok sang antan na hok dun edlo. RV ke jang ham here ga jok halapu dongka mukam rong supia dung het ke du dongka lang roi ta me rong supia ju nang ingbak sailu. Lapen dongka mukam rong supia lo along amat ke du lang dong hi hui ke mi par pe da jok lang abang ke tuwar pia long si lang roi pia son si nang man rong lo. Labang sorwi ke thepen lang kang lumpon lake dongka mukam rong supichot kali halapu rong khang constituency arlo tengkara langso borthol malom sitami hem lang kang lumpinang andolo kyong dunga rong arlo anta lang kilo dam saya jok hemarlo anta kidu ke thaka thai ka bisi lang kisi pensi kidu ke thak pona sai ke claim sitami dolo lapusona pora hod ronga sorpen ke than pona tengke nili tuma ronga bangke aprang towara long dolong ke do apoda bangke lapuson langkang lumawi sita nona bangke dolonga dimalong kalwar nang kibironga jok pining ningkani siangbong hongthom an lang nang indum edlupusi ningje pon Ini abierta la puan sa kantong iglo adjo ke mik kardong.